Timu y'abasigaze y'egombora ya Kamubeizi okwika habusinguzo bw'empaka za Mari Cup ez'ingire timu ya Kagate na gole emwe hari 0 omuzakamalirizo ezanirwa chai cha Shoroza Primary School. Zempaka z'abishiki zisingirwe timu ya Kagate Town Council ez'ingire Nyakitunda na gole 3 hari 0. Timu z'amagombora mushanju okurwa mu ishaza rya Isingiro South nizo zibire zetabiro mu mpakezi. Abasingire bahirwe biconco ebirumwe imipira uniform ebikopo hamwe na sente. Mujunimari Foundation tukaza kushanga twashanga muri birimwe ibintu byinshi ebitwetaga nkitwa abantu baburisho nco uri kurebera ngo tugeze aho kumuhereza amani ombira kwakuba amani migagago umuco y'iminisitiri samba gashogo kuteka yo tournament no kwenda promoting talent z'abana toshekura abana bintu talent zabo ngo tabahire platform mushanka kandi utamanya umwana nabasa kubaseche kandi ekinja uri kiri mu gihe tournament abana kwakweza kuzana tubatu inova inspector bitu ba sporting amabazana babonire hati bakubarondamu oshanga baba twaro mu kirabu ezamani kugira ngo basako mwenu basako kuganyura hantaranta zabezo bakuzana. Omakuru agandi timu ya Kaberebere Town Council ez'ingire y'egombora yaberere na gole emwe hari 0 okutwara ekikopo kya mwesu gwa Silver Cup. Omuzano gw'akamalirizo ogw'empaka eziguzanirwa chai cha Nyamuyanja omugombora ya Nyamuyanja. Abasingire empaka ezi bahangwire miliyoni emwe emidara hamwe n'ekikopo okuruga mu batebekanisa. Silver Cup kandi buri mwaka n'inamba niyongera buri mwaka ntongera kuteka mu mutindo gw'amani fongera kuteka mu talent nyingi skill yongera ebigenderwa ekihango cyakiri kandi tournament yazuma wakashatu cyakiri kutimbura ningashukimbura umutindo gw'emizaano omuminyeto. Omureme Toma timu y'abasigazi ba ward ya Nyakasiro okurwa mu Rutoke Town Council bagutwira bakibare ward na gole 2 hari 0 okutwara ekikopo cy'empaka za Charity Cup ezibire zitebekanisibwe kansara Charity Tornawe. Timu zona ezetabiro mu mpaka ezihirwe biconco kandi abasingire bakwasibwe ekikopo n'emidali. Kwebaza Honorable Charity abazi kutebekanisezi tournament just ekintu cyateza neki nti midfield yitu ompira turantuzana umupira ubwo kwasinga hasi cyo kuteka impira mu Town Council no kugira ngo tubase kutungura talanta z'abana. Ahabwa TV West and Elias Rutugusa Rusun Wamanya na Ben Muhozi.